Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Igisirikare cya Uganda UPDF cyatangaje ko cyaburijemo igitero cy'iterabwoba cyateguwe n'abantu babiri bashaka kwiturikiriza mu kivunge cy'abantu bagiye kwizihiza umunsi bahawe Imana b'i Buganda. Ibikorwa by'ubutasi byakozwe n'inzego z'umutekano bigamije kurwanya iterabwoba byasize abantu babiri barashwe barapfa kuri uyu wa kabiri. Itangazo ry'umuvugizi w'agateganyo w'igisirikare cya Uganda UPDF Colonel Chris Magezi rigaragaza ko itsinda ryihariye ry'ingabo za Uganda rishinzwe kurwanya iterabwoba ryakumiriye kandi rirasaba abagizi ba nabi babiri bitwaje intwaro imunyonyo. Uganda yakira abantu benshi bajya mu ngendo nyobokamana by'umwihariko mu ntangiriro za Kamena buri mwaka bagiye kwizihiza umunsi mukuru w'abahawe Imana b'i Buganda wizihizwa ku itariki 3 Kamena buri mwaka. Ikinyamakuru Chimp Report cyanditsweho abiyahuzi bari bambaye ibisasu ku mubiri bigakeka ko bashaka kujya muri bazilika ya Munyonyo ahatangira urugendo rw'abasore n'abagabo bishwe abandi bagatwikwa ari bazima bazira ukwemera kwabo. Iyi bazilika naragijwe abahawe Imana b'i Buganda. Umwe mu baganiriye na Chimp Report yavuze ati itsinda ryacu ryihariye rishinzwe kurwanya iterabwoba ryarasha abagizi ba nabi bituma aho iturika ry'ibisasu bituma bahita bapfa. Inzego z'umutekano za Uganda zatangaje ko umwe wagabye iki gitero ari umukobwa w'umugabo wagabye igitero cy'ubwiyahuzi ku biro bya polisi Kampala 2021. Amakuru avuga ko iturika ryabereye hagaragara ibice by'imibiri bikekwa ko ari yabo baterabwoba ndetse ngo ari hashize iminsi bakurikiranirwa hafi. Inzego z'umutekano zahise zitangira iperereza ngo amenyekane amazina yabo icyatumye binjira muri ibyo bikorwa ndetse hanamenyekane niba hari indi mitwe y'iterabwoba bakoranaga nayo. Umunsi wizihizwaho abahawe Imana b'i Buganda wizihizwa abakirisitu gatolika bibuka abayoboke ba Kiliziya Gatolika 22 bishwe hagati y'1985 n'1987 bazizwe kwemera kwabo, abandi bishwe bazira kwemera n'abangirikani 23. Igisirikare cya Uganda UPDF cyatangaje ko inzego z'umutekano zijyamye amajanja kugira ngo ibirori byo kwizihiza uyu munsi mukuru bitaza kugira ikibirogoye. Hagati aho polisi ya Uganda yatangaje ko yateye muri yombi abasirikare 13 ba UPDF nyuma yo gutera ishami rya polisi mu karere ka Bakiso bavuga ko baturutse muri komite y'umukuru w'igihugu ishinzwe ibibazo by'ubutaka n'ibidukikije bagateza umutekano muke. Ibi byatangajwe na polisi ya Uganda ku wa mbere mu itangazo yashyize ahagaragara. Iri tangazo rigaragaza ko hagana saa 11 z'umugoroba ari bwo abasirikare 13 bageze ku ishami rya polisi ya Bakiso bavuga ko bashaka guhura n'umuyobozi waryo kugira ngo gira abantu akura ku butaka bari hafi gupfa. Basabye komanda wa polisi muri karere Esther Kiza kubafasha ariko babwira ko adafite uburenganzira bwo gukura abantu ku butaka kandi nta cyemezo cy'urukiko afite ndetse inama y'umutekano w'akarere itigeze ibiganiraho. Abatanga buhamya babibonye babwiye inyamakuru byo muri Uganda ko Esther Kiza yagerageje guhamagara umuyobozi we ngo amugishe inama. Abasirikare bakumwambura telefone bahita bazenguruka aho ngo batangira kurasa. Esther Kiza isagerageza gusaba ubufasha hamagara ku cyombo ariko nabyo ibi by'ubusa uko bakimwatse ataratanga ubutumwa bwe neza gusa bumvise ko hari ikibazo. Nyuma yo kumva ko hari ubufasha bwasabye abasirikare bahise bacika bagenda mu modoka bari bazanye. Polisi yatangaje ko bafatanije n'ingabo za Uganda UPDF bakurikirana maze baza kubafata bageze yitwa Yesu Amara mu karere ka Bakiso. Kugeza ubu abasirikare barafunze bategereje kwikiranwa imyitwarire mibi bagahabwa ibihano bya gisirikare. Umunyamabanga wa leta ya Uganda ushinzwe ubutaka ariko Pervis na Muganza ndetse n'umudepite Maria Munayigaga bateranye amagambo nyuma y'uko ishyaka NRM riteje agaciro amatora y'umuyobozi waryo mu karere ka Namutumba kubera akavuyo kayaranze. Mu kiganiro na Radio Busoga FM Nayigaga uhagarariye akarere ka Namutumba mu nteko ishinga amategeko yatangaje ko Minisitiri na Muganza yagiye kenshi mu bitangazamakuru amushinja guteza akavuyo muri ayo matora. Depite Nayigaga yavuze ko Minisitiri na Muganza abakwirakwiza amakuru y'ibinyoma kandi ngo bayitwara nk'abakoresha urubuga nkoranyambaga rwa TikTok cyangwa se mu TikTok. Uyu mudepite yakomeje ati amatora atejwe agaciro bitewe n'urugomo. Nta nubwo nigeze nitabaza ku cyicaro gikuru cya NRM Kampala. Dr Tanga Odoyi niwe hamagaye umwanditsi ku rwego rw'akarere amusaba kuyatesha agaciro. Mbere yuko aya matora ateshwa agaciro umukandida Simon Menya niwe wari watsinze. Minisitiri na Muganza yavuze ko umudepite yanze kwemera ko yatsinzwe. Ati Nayiganga yatsinzwe namenya ariko yanga kwemera ko yatsinzwe. Muri Cyadondo Dr Odoyi yabwiye Menya ko adakwiye kujya mu bintu bya NRM kugeza igihe itariki y'amatora izatangarizwa. Nagasuzuguro kubatoye. Depite Nayigaga yatangaje ko amaze imyaka inakodeshereza NRM inyubako ikoramo muri Namutumba mu gihe cy'imyaka ine yamamaza bigeraho ikundwa ku rwego rwa 90% muri kariya karere. Yateguje ko azongera guhatanira ubuyobozi bw'iri shyaka muri kariya karere. Aranganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika baranzwe umutwe wa Ventura nibura ngo wishe abasivile 21 igoma mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka turimo nk'uko bigaragazwa na raporo ya Human Rights Watch yasohotse ku wa kabiri ivuga ko ari abo wemeza neza ko ari ibimenyetso ko hari n'abandi benshi bicwe. Mu gusubiza ku birego biri mu raporo ya Human Rights Watch umuvugizi wa Ventura Lawrence Kanyuka yanditse ubutumwa kuri X yavuze ko iyo raporo hamwe n'iya Amnesty International iheruka gusohoka ari ibikoresho by'icengeza amatwara bikorera ubutegetsi bwa Kinshasa. Kanyuka yatangaje kandi ko raporo yasohowe na Ventura mu cyumweru gishize ivuga ko mu mirwano yo gufata umujyi wa Goma hapfuye abantu 174 kandi ngo barabarwanyi gusa.
M23 igenzura umujyi wa Goma kuva mu mpera z'ukwezi kwa Mutarama uyu mwaka turimo. Raporo ya Human Rights Watch ivuga ko tariki ya 22 Gashyantare nibura imodoka 3 za pick-up zirimo abarwanyi ba M23 zagiye mu bice bitandukanye bya Goma. Abarwanyi bazirimo bakica abantu 7 mu gasantiri ka Katindo, ko nyuma habonetse kandi mirambo 11 irimo umwana w'umuhungu hafi y'ahantu harimo kubakwa. Iyi raporo ivuga ko ku munsi wakurikiyeho abo barwanyi bakustanije abantu bagamije kwinjiza ku ngufu muri M23 maze bakica abantu 3 bagerageje gucika. Raporo ya Human Rights Watch yavuze ko ishingira ku makuru yahawe n'abatangabuhamya babonye ibyabaye. Iyi raporo ikurikiye indi ya Amnesty International yasohotse mu cyumweru gishize yashinje M23 ubwicanyi, iyicarubozo n'ubundi bugizi bwa nabi ku bantu hatandukanye hafungiye abantu mu bice igenzura. Mu kiganiro n'abanyamakuru mu cyumweru gishize ubwo M23 yatangazaga raporo yayo kuri bimwe mu bikorwa yashinjwe nk'ibyo mbere, umunyamabanga w'uyu mutwe Derion Kimburungu yanenze raporo z'ibigo biharanira uburenganzira bwa muntu, yavuze ko ari raporo zikorerwa kure zigakorwa n'abantu batagezeho ibyo bavuga byabereye. Clementine de Bonjoye, umushakashatsi muri Human Rights Watch ku karere k'ibiyaga bigari, muri iyi raporo avuga ko kugenzurana umugome Goma kwa M23 kwateye icyuka cy'ubwoba kufatwa nk'aho bakorana na leta ya Kongo Kinshasa. Clementine agira tubwicanyi mu kivunge busa naho atari ubwo abarwanyi bataye umurongo, ahubwo ari umuhate w'ubutegetsi bwa M23 mu gushyira imbaraga mu kugenzura mu buryo bwose bushoboka ibyo hamwe n'ubundi bwicanyi. Human Rights Watch ivuga ko bwakorewe M23 ifungira abantu ibyita ibyaha by'intambara. Loni, leta ya Kongo na bimwe mu bihugu by'uburengerazuba bishinja leta y'u Rwanda gufasha umutwe wa M23, ariko Kigali yarabihakanye. Muri raporo kandi Human Rights Watch ivuga ko leta y'u Rwanda ishobora kuba umufatanyacyaha wa M23. Kuri ibi ngibi Human Rights Watch ivuga ko ari ibyaha by'intambara bya M23. Mu gutegura raporo Human Rights Watch yemera ko hagati ya Gashyantare uyu mwaka na Gicurasi yaganirije abantu 22 harimo ababonye ubwo bwicanyi, abafite bene babo bishwe, abakozi bo kwa muganga n'abandi. Ivuga kandi ko hasesenguye amakuru y'ibinyamakuru, amashusho n'amafoto yoherejwe hamwe nayo babonye ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ko abaje umuvugizi wa M23 bwana Lawrence Kanyuka ku byo babonye ariko akanga gusubiza. Iyi raporo isubiramo amagambo y'abavuga ko babonye icwa ry'abantu 21. Abo babibonye harimo umuhungu w'imyaka 15 bavuga ko bwicanyi bwagenze mu duce twa Katindo, Avenue du Commanda Belge, Avenue Kasika, Avenue Mirongo n'ahandi. Human Rights Watch ivuga ko uretse abasivile 21 yemeza neza ko bishwe na M23, hari ibimenyetso bigaragaza ko hashobora kuba abandi bantu benshi b'abasivile bishwe. Uyu muryango wavuze ko abakozi 3 bo kwa muganga babubwiye ko hari imirambo irenga 50 yakuwe mu gace ka Kasika hagati ya tariki ya 23 Gashyantare, ikavuga ko ibi bihura n'amakuru y'ubwicanyi yasesenguye ivuga ko bwakorewe ahantu n'abarwanyi ba M23. Iyi raporo ivuga ko benshi mu bicwa barashwe mu mutwe cyangwa se mu gatuza ishingiye ku buhamya yabwiwe. Human Rights Watch yavuze ko abarwanyi bakoze ibi bikorwa ngo bakwiye kubiryozwa mu butabera. Ntarava muri Kongo Kinshasa mabwira ko perezida w'urwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushinzwe kugenzura imikorere y'ibitangazamakuru imiyoboro y'itumanaho Christian Bosembe yabuje ibinyamakuru gutangaza inkuru za Joseph Kabila n'ishyaka rye PPRD. Bosembe yatangaje icyemezo ku itariki 2 Kamena mu gihe Kabila akomeje ibiganiro mu byiciro bitandukanye mu bice bigenzurwa na M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Ibinyamakuru bya Kongo bimusubiramo agira ati guhera uyu munsi abanyamakuru n'ibitangazamakuru bijwe gutangaza inkuru z'abayobozi ba PPRD, kubavugaho cyangwa se kubaha urubuga, gutangaza amagambo n'ibikorwa bya Joseph Kabila, ibyo nabyo birabujijwe. Umuvugizi wa M23 Kanyuka yatangaje ko icyemezo cya Bosembe kitareba abanyamakuru bakorera mu bice bigenzurwa n'iri huriro. Ati icyemezo cya leta ya Kinshasa cyo guhagarika itangazwa ry'amakuru n'ibikorwa bya Perezida Joseph Kabila ntibireba abanyamakuru n'ibinyamakuru mu bice twabohoye. Leta ya Kongo ihamya ko Kabila ari umuyobozi bwa M23 ndetse n'abishingiyeho imushinja icyaha cyo kugambanira igihugu, kuba umutwe w'ingabo utemewe, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Urubuga Reconstruire RDC rwashinzwe na Kabila rusobanura ko icyajyanye umunyapolitiki mu mujyi wa Goma ari amahoro, bitandukanye n'ibitangazwa na leta. Perezida wa Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'umunyapolitiki Martin Fayulu batavugaga rumwe bagiye guhuza imbaraga barwanya Joseph Kabila na M23 rigenzura ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Kuva mu cyumweru gize Kabila mu mujyi wa Goma ugenzurwa na M23 ari kugirana ibiganiro n'abantu mu byiciro bitandukanye barimo abanyapolitiki, abanyamadini n'amatorero n'abayobozi mu rwego rwa gakondo bigamije gushakira mu burasirazuba bwa Kongo. Mu ijambo Kabila yagejeje ku banyekongo tariki 23 Gicurasi yagaragaje ko mu byifuzo bye 12 harimo ko intambara ihagarara, hakaba ubwumvikane hagati y'abanyagihugu ndetse no hagati ya Kongo n'ibihugu by'abaturanyi. Ku itariki 2 Kamena Fayulu yamwandikiye ibaruwa ifunguye amumenyesha ko nta mpamvu rimwe ikwiye gutuma yifatanya M23 kuko inzira y'ibiganiro yonyine yasubiza Kongo ubuzima. Yamusabye kuva mu mujyi wa Goma kuko ngo amateka atababarira umugambanyi. Fayulu yamenyesheje Kizi ko ashaka guhura nawe bakaganira ibiganiro bitezweho bigamije gushakira umuti ikibazo kiri ubu. Ati yego niba bisaba gupfa kugira ngo Kongo yongere ivuke tuzapfe, ariko urupfu rwacu ruzagira umumaro, reka intambara yacu ibe yo kuzura igihugu. Umuvugizi wa Tshisekedi Madame Tina Salama yatangaje ko umukuru w'igihugu yashimye urukundo Fayulu afite igihugu n'ubushake afite bwo guhuza abanyekongo, kandi ngo yemeye guhura nawe bagakiza Kongo bashaka guhura
guhungabanya inzego zayo n'ubusugire bwayo. Salama yavuze ati Perezida wa Repubulika yashimye urukundo bwana Martin Fayulu afitiye igihugu n'ubushake afite bwo guhuza abanyekongo, kandi yemeye guhura no kugira ngo bakize igihugu inyamaswa zishaka guhungabanya inzego zacu n'ubusugire bw'igihugu. Fayulu asanzwe adacana uwakana Tshisekedi kuva 2019 bitewe n'uko ashinja umukuru w'igihugu kumwiba amajwi mu matora yabaye mu mpera za 2018. Fayulu arakiyita perezida wa Kongo watowe n'abaturage ba Kongo. Uyu munyapolitike uba mwiruramuka ritavuga n'ubutegetsi n'umwe wanze kwiyunga kuri Tshisekedi ubwo ashingaga ihuriro niyo sakariri mushyigikiye, bagaragaza ko adakwiye gukomeza kuyobora iki gihugu, kongera guhuza kuba abanyapolitike babanye muri ramuka mu gihe cy'ubutegetsi bwa Joseph Kabila kuzaba ari igikorwa cy'amateka kuri politiki ya Kongo Kinshasa. Nubwo bimeze gutya ariko intambara iracyaca ibintu muri iki gihugu kuko abantu 38 barimo abagabo n'abagore bishwe n'abagizi ba nabi bitwaje intwaro mu bice byo mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rutshuru muri Kongo Kinshasa. Radio Capital rw'Ungana muri twavuze ko abantu bishwe hagati y'itereki ya 23 Gicurasi uyu mwaka. Ubwicanyi bwabereye muri groupement ya Mutanda muri teritwari ya Rutshuru. Okapi yavuze ko ufite amakuru y'urupfu rw'uwitwa Muhindo Sabuni Filemo uyobora agace ka Kirima rwabaye ku itariki ya 23 Gicurasi uyu mwaka muri abo gace hafi y'isoko rya Kasharira yishwe n'abitwaje intwaro. Radio Okapi yavuze ko uyu mutegetsi yari yakizweho n'abagize umutwe wa FM23 uyoboye aka gace ibi byabereyemo. Iradiyo ikomeza ivuga ko ibindi bikorwa by'urugomo byabereye muri groupement ya Bambo, Tongo ndetse na Bwito. Amakuru yavuze ko inzu 543 zatwitswe n'amabandi mu duce twa Marangara, Runzenze, Butare, Kanyangiri, Kasari, Kanyatsi, Mashangano, Kibwe, Nyenyeri na Buhambe twose muri Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza ubu nubwo imirwano isa nk'ihagaze hamwe na hamwe mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru n'Epfo muri Kongo, hari umutwe wa Wazalendo ugikora ibikorwa byo guhohotera abaturage ndetse no guhangana n'imiventura bya hato na hato. Naho mu Burundi umukandida w'ishyaka Iprona wiyamamaza umwanya mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi Jean Claude Ndihokubwayo yagaragaje ko amatora y'abadepite ateganyijwe ku itariki 5 Kamena muri iki gihugu ameze nko kwikinisha. Ndihokubwayo wabaye minisitiri ushinzwe iterambere ry'uturere ubwo yiyamamazaga mu mujyi wa Bujumbura igereranyije aya matora n'umukino w'ikipe ya Real Madrid ifite ibikombe 15 bya UEFA Champions League ndetse na Kinama FC mu gihugu cy'u Burundi. Yerekanye urupapuro rw'urutonde rw'abakandida bahatanira bahatanira imyanya mu nteko ishinga amategeko. Ati mu by'ukuri ahangaha hazahatana amashyaka abiri yonyine abandi nabo kuyobya demokarasi. Niho kubwa bageze ku mukandida wa Seneri arabaza ati none muzi nyiri ishyaka Seneri arinde muramuzi none n'uri kwiyamamaza none yaturwa n'abandi ba nyiri ishyaka batari kumwe byakozwe kugira ngo yobye amatora. Yakomeje agira ati bose bakurikirana ya mashyaka byuka iyo amatora ageze kuko ikoreshwa mu ntumbero yo kwerekana ko turi muri demokarasi, ariko abakandida b'ukuri murabazi. Seneri ni ishyaka ryashinzwe na Gatorwa utavuga n'ubutegetsi mu Burundi ryasinywe na leta mu myaka 2 ishize nyuma ryatanaga bikomeye n'ishyaka David riri ku butegetsi. Umunyapolitiki yashinjiriye turere rukomeye mu kumusenyera ishyaka. Ndiyo kubwa ati none mu nyirushanwa rigeze ari Real Madrid ayirukana Barcelona bakazana Kinama FC, iryo rushanwa ryagenda neza dushaka ko ayiganwa ibihangange nibwo umukino uryoha nabundi umukino urabiha. Uyu mukandida yasubye abaturage b'Ibujumbura ko amatora natangira bakwiye gusimbuka ari umukandida wa CNDD-FDD nkaho atari ku rutonde rw'abahatanira imyanya. Nasimukiye muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika. Maritwa yakomeje urubanza rw'umunyapolitike utavuga leta muri Tanzania bwana Tundu Lissu ndetse rwateje yegeregere kuko aza mu rukiko yambaye umwambaro uriho amagambo ushinjacyaha butemera ya no reforms no elections, nta mpinduka nta matora. Ikinyamakuru The Citizen cyavuze ko bwana Tundu Lissu ku wa mbere nabwo yaje mu rukiko yambaye uwo mupira biteza induru. Uyu mugabo usanzwe uri perezida w'ishyaka CDM arashinjwa ubugambanyi ku gihugu ndetse no kugumura abaturage nubwo hamya ko azira ibitekerezo bye bya politike. Akinjira mu rukiko bwana Tundu Lissu ku wa mbere ngo yavugiye hejuru ati no reforms no elections, bituma ashinjwa gusuzugura urukiko. Abunganira Tundu Lissu bavuga ko ubushinjacyaha bwabuze ibyo bumurega bukaba buri guhimbahimba ibirego ngo bafunzwe nyamara akaba yidegembya. Ishyaka CDM rivuga ko ritazitabira amatora mu kwa 10 kuko ubwo amatora ameze muri iki gihe ari Madame Samia uzaba uhanganye na Suluhu Hassan rikumva ko iryo kinamico ritazarijyamo. Bwana Tundu Lissu ashinjwa kubuza abantu kwitabira amatora binyuze muri ubwo bukangurambaga bwa no reforms no elections, ariko bavuga ko ari uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo uko abyumva. Abunganizi babwiye urukiko ko baravugiye hejuru mu rukiko byabazwa bari bamurinze ngo nawe ari kumenya niba ari buvuge cyangwa se atari buvuge, kandi ko yagaragaje ko waruke nk'umuntu. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikira muri Kenya abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika bazi ko umunyakenya yatawe muri yombi na polisi mu mujyane rubazira kwandika igitabo kivuga ku buzima bwa Serene Ruto umukobwa wa perezida William Ruto atabiherewe ububasha ngo acyandike. Uyu mugabo iki gitabo yanditse yakise ngo Beyond the Name Serene Ruto and the Earth Uprising Without Her Consent. Bivuga ko ariko ko yihaye ububasha bwo kwandika igitabo agendeye ku izina ry'ukomeye atabyumvikanye nawe. Ni igitabo kivuga ko umwana wa perezida William Ruto nk'urubyiruko yakaba yaramenye ibibazo urubyiruko rwari rufite akabibwira se mbere utarajya mu mihanda kumwamagana. Umuryango w'umugabo wamaganye ritabwa muri yombi wavuze ko asanzwe wandika ku buryo kumufunga nta kintu bikemura, ngo asanzwe wandika ku bakomeye barimo Rodinga, Donald Trump utegeka Amerika n'abandi, kandi icyo gitabo nta nabi kirimo yagaruka ku bikorwa byiza uyu mwari yakoreye igihugu gusa. Abaharanira uburenganzira bwa muntu bavuze ko uyu munyakenya yahohotewe kuko kumufunga ko yanditse igitabo bigamije kumubuza uburenganzira
bwo kugaragaza icyo atekereza mu gihugu. Hari abanyamategeko bavuze ko abantu bakomeye mu gihugu bakwiye kumenya ko nta buzima bwite bagira, bakemera abantu bakajya bavugaho kuko ngo ari imboni za rubanda.